Clear to the Zibaivek Ule, Nelsiam and Takswakania, Tunhnai Chanchin, July ni som tu machanga, August ni riat inkara, Kohhran Rawngbawlna Chanchin Tlangpui, Lo clear hawang u. Baptist COVID Care Center BCCC Chanpui na Halud Zel, Baptist COVID Care Center Ramzo Tlang Serkon Chanpui na Petu, Hanum Vezela, Tunkar Chunga Chanpui na Sumlet Hilpek Lut Hetyang Hi, Ani. Tunkar ni nga ni August ni nga sang ni somni pakat kan BMP Chan Mari Unit 1 BCCC Chanpui na Tseng Sanga Hanon Pea Tilpek Hi Pubi Malsom Kima BMP Chan Marin Reverend R. Lalbiak Diana AGS ne na Atlana August nili Thole ni Khan Mizoram Baptist Kohhran Chan Mari Pastor Bial Lunglele BKHP Chan Mari Unit Lunglei te chuan Tseng Singa Veve an Pea Tilpek lan na hi upala rin liana Colbert te ina nain headquarters sa chingin Reverend R. Lalbiak Liana AGS le upa R. Lalbiak Moana Assistant Account Officer 10 anzudonga Tilpek hi upala rin liana Colbert Chan Mari Kohhran Assistant Treasurer le PHK Lilian Zawi Chan Mari Unit BKHP 10 Tilpek hi anlo hlan ani August ni thum sang ni somni pakhat tho chan ni khan Mizoram Baptist Kohhran Municipal MBKHP chuan Baptist COVID Care Center Chanpui na atan seng noi khat General Secretary ne an hlana nulal ming moi chong thu MBKHP Secretary Tilpek an pek chan asoizwa PF Zanguri Treasurer MBKHP in Tilpek hi General Secretary Reverend F. Ramdin Moy ne na ahlan ani July ni somthum sang ni somni pakhat zirtop ni khan lunglei khopui le che vela nu ho WhatsApp group lunglei moms te chuan an group member ten an tho khom cheng singa sanga zanga chu General Secretary Reverend F from din moin hen an lana group member engemusatin an toy o mani Reverend H. Manal Siama Canada in cheng noi thum sing ni sang ni za somthum pathum aron tho nuwa aron thun belle in avain cheng noi nga aron tho a thingfal pastor biala chingin cheng sing khat BCM model na thiala chingin cheng sing ni BCM lunglona chingin cheng sing ni le Reverend C. Ro chaman hena chingin cheng sang khat don ani bok ani August ni nga sang ni somni pakhat thlenga BCCC atana chanpui na sumdon to chu avain cheng noi som singa sangkhat zanga ani a sumfai baka bungrwale kholeng imusat andong to bok ani heng baka hian upa Dr. Kel Rimsanga Chan Mari aizol te chungkwa chuan BCCC kalpuyani chung 4th grade pakhatlo antum don thu don ani bok ani talan to angin Baptist COVID Care Center hi July ni somni pariat sang ni somni pakhat khan hon ani a July ni somthu machangin COVID damlo te admita en kolchan ani a doctor pakhat le nurse pali te baka office staff panhile thok to dang pasarinan en kol make ani August ninga ni thlengkhan damlo som pariat en kol make ani General Secretary Reverend F. Ramdin Moy Chuan BCCC atana thilpek pitu zongzong chunga lom thu asoya he center hi COVID damlo te tana pathianti damnan chan hmun lo ni zel theidan thoktu tele damlo te tana chongchai puiring turin Kohhran hote acha ani Beirwal 20 tour sem chwa mek ani kumin September thla Beirwal 20 nei anile dona kumina zir tur hi iswa zuiturin omti Reverend R. Larindiana ziak ani a zirlai som omin September ni khat achenga ni som chunga zir tur rawng manani a zirlai bu hi Pastor Bial shangshanga thonchwa mek ani Kohhran upa exam hun son ani BCM calendar tarlan angin tunkar zurtop ni August ni roksang ni somni pakhat kha Kohhran upa exam hun turruat ani a kumdang anga rawng manakal pui thei ani lo wangin Kohhran upa exam hun hi September ni thum sang ni somni pakhat zirtop ni ya son ani Hatima online regular class an kalchan vele ta Higher and Technical Institute Mizoram Hatim Chuan July ni somni paruk sang hi somni pakhat khan sang ni somni pakhat achenga sang hi somni pani academic session an chana hemini vekhian Internal Quality Assurance Cell IQAC buat sain Faculty Development Program buat sai ani ngal bok July ni somni pasari chenga ni somni pariat sang ni somni pakhat khan zirlai te online a le khazir dan tur in ko muna online learning management system orientation ne pui ani a July ni somni pakwa sang ni somni pakhat achengin online regular class an kalchana kumina hian stream shang palia zirlai zathum somriat pani omin zirtir tu somni pali regular le casual teacher paruk anom ani
TKP Day voisom sari na pualin DLTF chan puina an hlan Longtlai area Chalai Christian Paul TKP Coordination Committee chuan TKP Day voisom sari na pualin July ni somthum sang ni somni pakhat khan COVID-19 do nana achula piang manturin Longtlai District Level Task Force DLTF poisafai cheng sanga an hlan Chan puina hi TKP Shrai tu ten Longtlai DLTF Chairman Bursap Dr. Andrew H. Manaldika Kutan Lana TKP IO in Chairman Rongbol tu Elvis Lalthangzwalan Thilpek hi Lana Hemirwal Vek hian siaha DLTF tenena TKP hian cheng sanga an hlan ngalbok ani Bursap Dr. Andrew H. Manaldika chuan Longtlai District ta tlom ngai pol Kohhran le michenem ngai ten sarkar thopuya an thati chakna na sumle thilpek chi sang an pechin chu lom ati thu soya heng thilpek ti hian sarkar chok jang khai thule changkai taka manchin ani thu soin shipui do na konga sarkar tlom ngai pol Kohhran le mipui ta chanwa na tilang tu ani ati Serkon twal chung Kohhran in COVID-19 tuar khopathum chanpuinan cheng sing thum cheu an pe Mizoram Baptist Kohhran Serkon chuan COVID-19 shipui wang harsana tuar mek te zinga khopathum pukpui mausen le don khwate chu cheng sing thum cheu pe inan chanpuina an pek te hi COVID shipui wanga chung ko har sazwal te chanpuina an cheng sing ni sanga le VLTF tena chola tana an manatan cheng sanga te semrwal ani ang Pusilel and Coloral na ne ani Pusilel and Cola Baptist English School Serkona bus conductor le chul dang thokaroi chinchu vandoi thak takin BS bulnaya thingzar athak na lama chaswal hlomaya huningi mutsan damdoina en kolani nu in July ni sompali sang ni somni pakhat khan alhiam tor lavin aboral ta thok tu pa ngai ani la owangin na chungchang thu hi administrative committee chuan ngai to a cheng singa aral veni se ati angin August ninga sani somni pakhat ninga ni khan ral na hi anupui pi vanal thamwan pui hena Reverend R Lalbiakliana AGS service in Hlana Reverend Dr. C Vanaldika AGS mission in Pusilel and Kolan akal santak anupui le afatitan chongchai sakna ani R&D sponsor nurse training general nursing and midwifery GNM le BSc Nursing Zir Dildu Tan Dil Thei ani Christian Medical Center Pithapuram Andhra Pradesh General Nursing and Midwifery GNM le GTR Nursing College Kakinada Andhra Pradesh BSc Nursing Dildu Tan Dil Thei ani Dildu chuan dil na form hi BCM website www.mizobaptist.org achanga download in fill up ani nuwa email relidev relidev@rediffmail.com thontur ani dil ni hi August ni somni paruk sang ni somni pakhat thleng thelu thei ani interview hi August ni somni pasari sang ni somni pakhat chummadar somlet sanvia BCM Committee Hall Headquarters Office Serkona ne ani Shachiang du tan phone number 9436147738 emo 872-982-6092 te Zofia te ani Christian Hospital report July sang ni somni pakhat Director Medical and Health Department ne changa report kan don danin July sang hi somni pakhat chungin Christian Hospital Serkona damlo zakwa somni in entirin anzinga zanhi sompali admit ania naw piang somli panga omin mithi som annebok report hun chung hian zaipui major operations somruk pathum nein zaite naw minor operations somthum pakwa annebok laboratory mi sangkhat somsari pakwa endikania mi za somli pariat x-ray enle mi somthum pakhat endoscope in ania thisen unit somkwa pali damlo nena pek anibok ani July thachung hian hospital poor patient fund at singli sangriat somni mu ani baka pu lelian puya sailo ramthar lunglein hena chengin holte switch hanem tak dongin pu lal chandama chaltang aizol hena chengin flow transducer cartridge le oxygen washer andongbok ani July thachung hian blood bank lama TKP kanan le shalom unit lunglei achengin thisen unit somni pali le TKP lunglon is unit achengin unit somli pasari avain unit somsari pakhat andongbok ani thilpek shang petu pol le mimal tlom ngai te chunga upa Dr. Laramzawa Director Medical and Health Department chuan lom thu asoi ani
Jubilee Bible School Bachelor of Christian Studies le Diploma in Christian Studies zirdu tetan dil na hunhon ani Senate of Serampur College University noaya Jubilee Bible School serkon kaltlangin extension program dil the ani le taa course zir the tetsu Bachelor of Christian Studies kum lizir le Diploma in Christian Studies kum ni course te ani a course te hi BCS atan BCM le Dip CS atan Class 12 pass tin ten deal the ani a JBS hi Senate noya External Examination Center tan pomfel ani to bok ani chichang du tan office hunchungin principal JBS nena phone number 995-409-8207 le 789-663-7510 ate zofia the ani BHSS a doctor lecturer chemistry tan dil na hon ani Baptist Higher Secondary School serkona doctor science lecturer contract chemistry bigatan mamo ani a MSc chemistry le BEd sintan dil the ani a dil ni hi August ni somni pakhat sang ni somni pakhat Friday thleng hon ani a dil tu te chu August ni somni panga sang ni somni pakhat Tunhnai khat de chan via written exam BHSS a nei ani nga August ni somni paruk sang ni somni pakhat dar som le chan via sap upale pubuang hall serkona interview nei ani ang ole khatizong kha tunchuma BCM Rawngbawlna Chanchin chang kan clear hawa kan ngai thak the te chuan ni a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye